Hello guys, video thar neng kalon leta. Tuntum kan video tu chu hey hair color te neng chu sam color na hian hair color a hian pH balance exact nge nia. Chon sam kan color hian vai nge ro mo chon chum chu encol da nge nia. Tikhan e dona tuna lo tanang ole pH balance ni apoi mo khop maya abik takin ka viewers tele ka subscriber zong tan khan hei shaturin ka dur chuwa shacheng turin ka dur bok chia chon pH balance a hian hei sam pH balance te shampoo conditioner pH balance te ha zirnol to video sang ka lo siamnol to boka chon tun tum mi bi khi chu color pH balance kha ani ta ni chon hemi pH balance in shit chang chon sam encol dan te khain thiamanga encol no min tianga chon color po encol dan color dan te po in shit phanga chon shampoo le conditioner te phan in shit to karinga sam resel nung tha nei dan te pokha in thiam to karinga ni chon sam color hair color pH balance hi hei heta photo in muang hian pH balance scale rimri mi 0 tanga 14 thik anita chon alai che 7 kha neutral normal hair kan ta ni chon kan sam resel pa ngai nung thanga acidic lampang anita 4.5 point vel ni ta ni chon kan sam color hair color hi pH balance hi 9 to 9.9 mo khanita 9 chunglam khanita ni alkaline lamani asang mem ta chon sam i color khan isam lo ro nge don sanju pH balance kan 9 point ani ni andina 7 hoilam chunita se sam kharo lo pH balance acidic lampang ani ase sam color he alkaline lamani wang khan 9 atanga 9.9 thleng te ni wang khan isam khalo ro nge don ani chon atira chon hei sam i color noi tira i color tir vela chon lo tlenga lo smooth ang ma se aro til tilang mo yan kol thalo pe chon heta 14 thleng khan thleng thaini 14 a thlen pe chon sam kha che over ro over to ni chon hemi sam kan color zo che hian e kan encol dan chu hair spa te ti nga ya chon ka video ma sa khami remedy mo coconut oil le honey mix tivel amla oil noi to tivel te oil remedy te mask te honey coconut olive oil amla oil ho khai mangtang gai don ani ma chon conditioner nen mask nen hanin ko langai ni hemi sam color khan pH balance khan asan to wang khan hair spa te ti regunga ya chon pre conditioner te kha iti nga ya amla oil te noi talama chon khang jong iti nga chon sam presel tha inei theang chon lusuk zo apeng khan hair serum te khan apply tala chon khatiang en kol kha chon sam ro sam chia khai nei lawanga color pH balance sang laka pokhan isam kha aveng don ani chon in shethiam karinga soi non lenga color sam color a hian pH balance 9 atanga 9.9 tenita chon a brain sang hi ein anglawa hei brain sang a hian an pH balance adang vezel tikha share tur ani chon color shim a khan pH balance ka alkaline lama nom shim tikha share bok tur ani chon sam khalo rawanga alkaline lama kha chon kha uluk taka yen kol angai ni yen kol that chon sam khalo thriselanga lo nuanga samro laka pokhan if him don ani chon lom to soinan voina 9000 subscriber kan tlinga nangma ni wang liaw ani hemi 9k sub ka thlen theina chanchu viewer te sub te zong in zawai chunga lom thu soya nangma ni wang liaw ni min support na wang khan kalom emema min lo support zel ula chon in tan ne video thalang tak karon te zel don ni khongai tangin lo rin ula ka channel hi lo share la lo like la ka video te chon notification bell te khalon la video thabar ber te khain notification han lo thleng zong don ni khoi takin ka video kha lo share don ni chon in zawai chunga bye bye vak wo chon ka lom le ni ti ha ka sai non le do ni bye bye